Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa kapada. Manipod dito'y Nemars Studio at tuy manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mangted biag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Larry iti probinsya iti Ilocos Sur nga napauluan iti piluso alakay ken na arjud abakut ay. Alright, iti dating kagundawan ti ngaro dendenggen ti panakaibasa ti pakasaritaan ti parikot iti biag ni Larry iti Ilocos Sur. Sagudayan nga rod ti surat ni Larry. Dear Kasi, sagbay man nga nakisalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag kasinyong kaya't kung itaklin iti dayto nga programam nga pagkidkidawak ti pamalakad. Kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di Nemars Studio kastameten nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mangsubsubaybay dagiti nadumado mga programa yo iti Facebook. May saakmet may sa kami mat nga agasawa kadagiti naruway nga maliwliwaan nyo iti naldaw-aldaw babaen kadagiti programa yo iti Facebook kasinyong ket pudno launay ti kanayon yung ibagbaga nga adu ti mapidot mi nga adal kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan nga ikay ikanbiag ket itangal daw agyaman na kasinyong tanaykan kami matigundaway nga mangiburay ti pakasaritaan mi iti asawak nga ni Veron. Iti agdama kasinyong ket adda iti pagparparikutan mi nga agasawa iso nga nagtaklin kami iti programam ta amok nga agkakalaing dagiti viewers nga mangted ti balakad. Naragsak ti binangon mi a pamilya kini Veron. Da kalpasan ti panagkalay sami naaddaan kami iti duwa nga anak iso da Nika nga inauna ken ni Larry Jr. nga isot inaudi. Adda nalawa nga talon nga natawid ko manipod kadagiti dadakkel kanyak nga taltalonek ken ipatpatalon ko ken adamat dagiti tingwen nga tartaraknek kaasi na po Diyos kasinyong ket naisakad mi met nga agasawa ti panagbiag ti pamilyami nang runa kadagiti duwa nga anak mi nga iti agdama ket agpadpadan nga agbasbasa iti high school wenno sekundarya. Naipaay mi met kadagiti duwa nga anak mi dagiti kasapulan da iti panagadal da ken kaasi ni Apo Dios ket dimmakkel da met nga nanakem natudyo nga anak awan met iti problema mi kadagiti anak mi awan met tinakana nga problema mi nga agasawa kasinyong taging gaita ket saan mi met nga malipatan timang pagusto met tirik nami tunggal mailiw kami. Ngayon niya ti parikot mi kasinyong ket napasamak laeng iti kalabes. Idita dagiti naganak ken ni Veron. Ket nauraman iti balay ijayan ti family house da. Namin pinsan nga nauram ti pagtaengan datatang pilo ken ni Nanang Alicia
nga naganak ken ni Veron nga asawa. Ket gaputan ni Veron ti inauna nga anak da, ken iso ti kaasitgan kadakwada. Iso ti nagkiddawan da ti tulong nga numabalin ket umayda makipagnaed kada kami iti balay mi. Kasto man nga rod arugyak ti amin kasinyong ken no kasano nga naaddaan kami ti parikot. Sipud idi nakidennan datatang Pilo ken nanang Alicia nga dadakkel ti asawa. Lastunan bakit? Di pagyamanan tayo. Kat saan nga nadangran datatang ken nanang mo. Wenangim sigurado. Sigurado lakit di nga. Kasta unay ti luksaw da iti panakauram panakadadael ti pagtaingan mi. Ti balay nga nagdimakilak. Dimakilan mi ngagkakabsan. Awan ti mabalinanin bakit. Aksidente ti napasamak. Saan nga nagayatan datatang kinanang mo ti panakauram ti balayo. Isungort nga, ti pagyamanan tayo. Awan iti nadangran, uri asin numan kadakwada. Sigurado lakit di nga. Siyak ti pagkitawan da ti tulong. Ha? Anya ti kahit masawen? Gaputa siyak ti kaasitgan. Ken siyak ti inauna kada kami nga kakabsat. Sigurado ak nga siyak ti pagibagaan na nga umay da pala makipagnaed diti ayan tayo. Ha? Ang naman ibagada kanyag da ita. Nasken nga kasarita ka pailaeng. Kwa, uri sa anan. Umanugot ak matadagos ket. Talaga? Ketuan apikit din nga saan? Pamilya tayo. Naganak mo ida. Alangan mo tabaybayan ta ida. Agyaman ak launay. Agyaman ak Larry. Di pagyamanan tayo ket ni Apo Diyos. Ada iti na ipatakder ta nga balay tayo. Nga ita, mabalin mo't nga. Umanay mo't, nalawa mo't. Adamot iti bakante nga silat. Nga, pagyanan to natatangkin nanang mo. Himbaglakid din ta. Nasayaat ka nga asawa, Larry. Agpeso ka di tatang? Ha? Anya da dyan ka? Nga, umay ka nung makipagnaed da lolo ken lola dito balay? Uwing tatang, imbaga ni nanang iti bigat, sakbe nga napan iti ka aruba nga, napan nagi-deliver ka digit ti linabaan na. Wen, naibagagayam ni nanang yon. Api mat nga umay da makipagnaed dito tatang. Saan ka di nga naibaga ni nanang yo? Ti anya tatang? Ti kwa, junior. Nauraman ngamin. Nauram day sigo da balay dalulok ilulayo. Ala, talaga tatang? Ay, piman da pengarod tatang. Wen, talaga namin pinsan nga natupok da iti balay da. Datayo ti kasidgan nga mabalinda nga pagkamangan. Tawan mo ti sa bali nga pagyanan da. Ay, okay lang kanyak tatang. Saan kumit uning nga nakadenden na da lulo ni lola. Wen nga ro tatang. Ta, manmanutay lang mat nga agawid ijay. Manmano damat nga umay dito di balay tayo. Ay, so nga ro ti pagsayatan na. Tamaya si Digyo tirik nayo kada lulo ken lulayo nga naganak kini nanang yo. Un tatang. Malagip ko launay ni lolo Pilo. Nalay ngagpakatawa day jay di ngamin tatang. Uy nga ron. Uray siya manmanupela ti panag-sangom Ta sipot idi adda kayon, idi naiyanak kayon. Manmanumot ti kundawen nga
makapaglilinangan kami nga kakatugangan. Ay, talaga tatang? Wait. Iso nga isubot pagsayatan na ko na kininanang yo, tapno may asidig kumot tiriknak, kadagiti katugangak, kadalulukil lulayo. Ay, nasayatan mo kwasta tatang, tapno adamot tikad kadwati nga sa bali ditoy. No, sumangpit kami, daddatay latamot dito'y balay. Wen nga rod tatang. Iso nga singsingpit kayo nga rod, anak ko. Amangan no, ibagada nga, saan kayo nga na singpit, nga anak me. Ay, nasingpit kami matatang. Wen nga rod tatang. Talaga? Nagpaiso ka di, singpit kayo? Wen tatang. Nasayat no kasta, anak ko. Alakit, itultuloy yung takinasingpit yo. Tabaring no may ayo mo dalulukin lula yun to, no makipag naeddanton dito'y kadatayo. Lakay? Oh, bakit? Apikas lang na unang timang panunutem. Ha? Panpanunutek laeng ha. Into no bigat. At danton datatang kinanang mo diti balay. Ket? Saan ka din nga imanugod ka nga may da makipagnaad diti balay? Una. Ang saan nga dahi tati panpanunutek. Anya nga rod? Amangan no may ranan to nga dadata. Adama di nga maipakita dagita anak ta. Ninika kay di Junior. Ha? Abangan no, ibagadan to nga. Nga anya. Awan ti pagdanagam lakay. Nasingpad dagita duwa nga anak ta. Iso nga awan to ti masauda tatang kinanang ko. Saan dan to nga may baga nga. Saan nga napintas ti panang padakkel ta katakwada. Tati kinagpaiswan na. Nagasat tata. Naaddaan ta iti nasisingpad nga anak. Gabutan na singpot ta nga naganak saan ka di. Katuan alakay. Siya kung ti kagagasatan nga, babae iti lubong. Ha? Gaputa si ka tinasawak. Gaputa na singpot akasking ka tinasawak. Nasingpot akaskin ni kasin yung akalain tabuy-buyain. Nasingpot ka di tayo dyan. Isot kong kunana dyan live na. Akit, no nasingpot kasking ka agad di mo. Iso nga nasingpot madagiti anak ta. Siguro akat nasingpot madagiti anak ni yung ay. Diyak mo Baglakid din ta sa anak nga nakaasawa iti mamartek. Iti nabisyo. Nakaasawa ak iti nagaget. Saan nga nasadot? Ay, gito na. Nagagetag bakit? Basta para kada kayo. Para iti pamilya. Para kada kayo nga agiina. Kat naswerte akmat bakit? Taapay. Gaputan nasing patakmat nakasking ka. Sala nga dahi jay bakit? Nasing petakmat. Taurin no kasanod banbanog ko. Nga mapanagtalon. Ada kayo nga mangparparagsak kanya. Katunggal madatngan kayo dito balay. May kat amin nga banbanog ko. Agdrama ka manin, Larry. Kadagpay sumat. Kin may isa. Oray no dadakkelan dagiti anak ta. Saan kalat tang agsarday nga mangparparagsak kanya. Nang rono no, mailiwak. Bakit? Sika nga talaga. Saan tamot pa nga lakay kin bakit ka? O, kabubingan tapay lang. Sa bagay. Aglalo king ka. Naruam ka iti trabaho, iti talon. Iso nga nakarugrugso ka latta. Diyak man amo ta. No nabannog ka, kaslad adamot nga napigpigsa ka. No manungal daw nga di ka agtalon. No kumagbagbag yun, kaslag mamayo ka. Agagangay ata. Nasanayak nga ron nga agtrabaho. Iso nga no, awan trabaho, sumurot mo ito kwa. Ha? Di namat kahit no katagtrabaho. Agmamayo. Kasi lang. Sika nga talaga. Ay, wing kaya. Madamag kuman bakit.
Anya day chay. Saan ko pa nga minunay nga namamon day titatang ken nanang mo. Natatang pilo ken nanang Alicia. Sa bagay, nung man nagkikita tayo, saan mat nga unay nga nabayag? No, agawid tayo jay ayan mi. So magmamano nga aldaw laeng. Isungar nga, may sapay dahi nga panunutek bakit? Siyempre, pakibagayak ida nga katugangak nga naganakin ka. Ay na di ka madanagan lakay. Nasingpat kan naanos da tatangkin nanang ko man nakaawat ta. Awan ti sa pulim kadakwada. No kasta, awan to ti agbalin nga problema kadakwada. Awan, anya ko ma. Ket amangan no dilawen dan to ti anya. Awan na pulos ti makunak nga madilaw daking kalakay. No ti panang biag mo, panang suportam kada kami nga pamilyam. Si kanti, makunak nga the best. The best nga provider, the best nga asawa, the best nga ama. Tadi na kami pulos binayipean. Talaga? Uwen lakay. Iso nga awan to't pagdanagam kada tatang kinanang. Nasayaat no kasta. Kasapay ko ma, tawan tumutag balin nga problema. Para kadagiti anak ta. Ay na, kasti kunak. Nasisinpod dagiti anak ta. Nanakam dan. Awan nga ti agbalin to nga problema. Awan lakay. Aging nga, okay king ka, nga makipagnaed na tatang kinanang ditoy. Awan to ti agbalin nga problema. Nasayaat no kasta. Iso nga saan mo nga panunutan dahitan? Ti panunutan. No kasanok nga ikatenda na banog mo ita. Ha? Amok nga, nabanog ka, malipot di talon. Ket? Amom lakay. Kadigdigos ko. Awan mo ti aldaw, rabiing nga di ka agdigos. Bakit? Sakbet nga agidda ka. Agdigos kang agdigos. Ipalpalagip ko laking ka. Awan iti pantik. Ha? Nakaredy ka gaya mo na. Ikatwin na. Ison to malapapanan na. Ison to petek ikatek ko na. Indurun na ko din. Ala, data ka. Taikatek ti banog mo. Lakay. Hindi taman ti magustuak king ka. Bakit? No si ka, nakagasgasat ka ako na. Takas kanyak tinasawang. Nagasgasat akman. Tasi ka tinaasawak. Beron, bakit? Agyaman ak bakit? Anyat pagyamanam. Ti kanain mo nga panang parparag sa kanya. So papak ko la dayta. Gapo iti kinasayaat mo nga asawa ken ama kada kami kadagiti anak ta. Talaga? Di lubos-lubos yung ti palang supapak mo. Ha? Amok man dadakayat mo asawan, Larry. Binugwam mo lang. Gawin na. O, binugwam gayam. Kaya nasawan nam na maam nga ada mapasama ka kastoy. Kat siyempre, ang kaawatan tan bakit? Nabayag ta nga kasawan. Nabayag tag din na. Kabisado tati ugali ti may sakin maysan. Itay pala nakita kasimrek ka banyo. Nga napang ka nagdigos. Inunaan ka na panak man nagdigos di likudin Kat sinabunak ka nalaing. Inisiswak pa'y bakit? Tapno awan na pulos ti rugit na. Sika nga talaga, Larry. Ure, bagi di narugit dahi ta. Ha? Ure, saan mong isiswan? Ure, bugwam lang. Para king ka. Kanan. Agad, may medman lang nung masabunan agad na isiswan. Bakit? Alam, mating ka ron.
Hunay kang bakit? Diyos ko. Meron, bakit? Hunay ka. Agdata ka man. Taapay. Ay, kiti. Ano? Nangangkat. Manganak mo. No pinakanak, pakananak mo, kasta ka di. Ay, kituwin, Isang karod day tati, sikreto tano, apay nga, natibkerla tati, pundasyon ti ayan-ayat ta. Gaputa, no anyaman iti, ipapay mo kanya. Ipapay kumitking ka. No paragsakin ka man. Kasta lang, give and take laing ako nada. Alakad din. Sige. Agkayang ako. Bumatok kan. Larry na kay. Itayak pa lang nga nakasagana, bakit? Agbatok at narudan. Agpungot ka mo't bakit? Ang okay lang. Sige lang. Awan ti anyaman na kanya. Kailangan. Ure ko lalawin ti angis ko bakit? Nakapapahot kan tumot kami nga bimatok lakay. Una, na nakapapahot kamot nga nag-ana itay. Nga, amom na ta na. Nga nangan itay. Malangarutan. Rabawan nakarutan, Larry. Sige, bakit? Sabay ko matag na nayon ti kinaragsak ta. Beron. Sabay ko ma, Larry. Sabi ko ma. Awan to ti, dumdumting nga nakana nga problema ta. Sabay ko ma. Kinuri man no ada dumting nga problema. Amok nga kabailan ta nga. Sarang ten amin. Amin nga pigad, amin nga tubeng, amin nga panubok iti bihag. Gaputa agtintinulong ta, agbinbinulig ta iti amin na banat. Amin nga banat, pati panang paragsak ti tunggal maysa, kadata. Katuwi na. Sige, agpapas na nga rudin, bakit? Tagpaada tamanan nga maitayo. Maitayo kiti kangatuan nga langit. Beron, bakit? Larry, Beron, Larry. Bakit nga bumaybayag? Ad-adda nga, umimimas ka, Beron. Ad-adamat nga lumalaing ka, Larry. Beron, mapanbit ka niya kon. Lakay, agidantan. Sige, mapanin. Dimteng kabigatan na datatang pilo keninanang Alicia iti balay mi kasinyong tapno makipagnaedda kada kami. Awan mo tinibali na problema iti isasang bayda iti balay mi takasti ko na ni Veron kanyak nasayaad damot, naanos damot. Awan mo't iti problema kadakwada. Kasta nga rod tinapasamak kan alistumot nga nayasidig ko tiriknak kadagiti katugangak. Kasta mo ten kadanika ken ni JR wenno ni Junior alisto damot nga nayasidig tiriknada
alis to damat nga na isingid, tiriknada, kada lolo ken lola da. Nagagatmet, ti katugangak alalaki nga tumulong kanyak iti talon, ken agpakan kadag iti dingwen nga taraken ko kasinyong. Naanos met, ken nagagatmet, nga agtrabaho iti balay, ti katugangak a babae. Ngem kalpasan, di sumagmamano nga aldaw, ininot. Ininot nga maadadal kon ti ugali, dagiti katugangak. Bayat nga bumaybayag ti panagdeden nami, dito'y nga mabasbasa kon ti ususto nga ugali da. Ket dito'y nga naamuak kasinyong nga ti katugangak nga lalaki ket adda pilpilosopo na. Ket ti met katugangak nga babae adda ar-arjud na. No kasano nga naibagak ti kasta, kastoy man dagiti eksena nga si Maruno bayat iti panagdeden nami iti katugangak iti maymay sa abalay. Ekit nasaya at baraw. Napintas mati langin-langin yaw iti anak may kininanang yaw. Uwan tatang. Ay, nasingpert ni Berown. Nasaya at mo, tasikat ti na asawa na. Makita kat nagagat ka. Nalawa da ito'y talon mo Uwan nga ron tatang. Ang umjak magabinan. Isong ipatalon ko, diti dadumang portion ti talon ko. What di problema ka dahil ay wang gaya. Kumustamat nga raw, ti langin-langin yaw. Tatang, ay tilin na iluyo Kendi Berown. Anya ti kayo asawang tatang. Ay, kit amumlatan dadakkel na kiti apo ko main. Ang ti saludsud ko. At kukuha kay pelaan. Ha? Anya? Di kayo maawatan tatang. Di kayo kusawan. Kumusta mait? Kumusta ti anya tatang? Ay, amumlatan Diyan mo tatang, diyan mo di magbagayong. Kumusta mat ati sex life yu anya? Ngamin, da kami kininanang yung Alicia. Aging gaita akit. Going strong pailaan. Anya ti ko na tatang. Going strong. Ti kahit yung asawan. Kaday nga taw-tawin nyo. Ay, kiwa na. Apay ti among gaputa kastoy ka nga lakay kung bakit kami. Di may kabailalain. Apay kepa. Apay da kaya. Ada ka di pala mapaspasamak nga anya tata. Nga kwa. Datay boxing. Anya nga boxing? Amumlatan Agkakanaig kay kadipelang iti asawam. Ay, hindi ka mababaing. Lalaki tamot adwa. Ay, kuha tatang. Una. Ay, nasayat ano kasta. Makita ko, napintas din pamagin. Nasanay akla trabaho tatang. Wain urebot siya. Gaputa na sana iti bagay iti trabaho. Aging gaita. Feeling strong. Kaanyamad no kwati aramitin yaw. Anya? Ala, di ka mababain baraw. Ta istorya akmat king ka no kasanot aramidin mi kininanang yaw. Namain, ni bakit kao, ninanang yaw. No sumre ka kon iti silid me. Nakamik-apal. Nakalipistik. Ay, kasi kamay. Kasanumot no kwa. Numang rugi kayo. Mala, di ka mababain baraw.
Tatang ay masanay ka kanya kaon, kastoya ka talaga, prangkaak. Naragsakak laan. Dahil mo ti magusgustuhan din nanang iyo kanya. Sika ka diti ang pers mo baraw. Kanya. Ay, kuha na tang. Ay, asin no, ni ka di beron nga anak ka. Aladi ka mababay. Uunta tang. Kasano ba tiyararamidin na king ka? Ay, naskun ka di pala ibagak tatang. Makaadaking ka ano ibagak? Ay, kasano, anya tiyararamidin na, tapno no masulisog na ka, kasdyan. Tapno no magargari ka. Ala, nibagam ka din, barok. Tatang met. Kwa, ni beron no kwa, tatang. Ay, talaga. Kastabot kanya. Ni Met Alicia. Ni nanang yaw ti manggargari ti riknak Agpadadagayan tatang. Siguro agad imala ni Beron kini nanang. Nga ta apay aglipistik bait. No agid sagbay nga maturaw. Saan tatang? Anya nga tiraramidin na ti anak kaw. No sagbay nga maturog kami tatang no agid da kami anya. Awan no kapantinan. Anya. Awan pantina ko nam. Uwan tatang. Kanya't ibaga na no kwa. Ibaga na lang ha. Lakay. Awan pantik ko na na. Ay kita anya mati sumbat mau. Kwa tatang. Amuklatan ko natin kahit nasawan. Nuni nanang yulat nang ibaga tikasta kanya. Apay tatang. Wala, sa bali ati, sungbat ka Anya tatang. Ay kit no ibaga ko man nanang yung kanya. Nga, lakay. Awan pantek, kunana. Ay kit inkaglaba ko na ka. Apay kaming maawan ng kapante. Kung nagat ado apantem. Di ka ngata naglaba ko na ka. Ay. Ako nakimbagit ko, no ibaga na nga. Lakay. Napintasak saan ka di? Napintasak ita arabi ko na at naka-lipstick garawd. Uwan tatang. Akit sungbat ko akit. Apay ita arabi lang, apay na pangit ka tibigat ko nakno ko. Naangaw kayo ganyan tatang. Ay kasjayak. Kasjayak ka talaga, kininanang yaw. Uri asin naw. Uri sino pagdamagan yaw. Kastaak. Naragsakak. Nakasarsarita. Nasayat at tatang. Uwain. Iso nga awan ti problema yung kanya. Naragsak tayo. Naragsak tayo lata. Naragsak at nakasarsari tayo. Awan na bakit? Naskin ngayon nag-abunuan dagiti mulak. Ayan. Di ka di talaga makapan? Saan? Talaga nga, nakapagwen akon kini Maring Lisa. Naskin nga papanan mi. Nagpakuyog kanyak. Kat, ibagam kumaang nasisita mo ti papanam ta. Adangar ti meeting nga parents, JC pagadalan ni nagita anak ta. Kasano aya? Kat masapol nga duwada, maatendaran ti duwa nga classroom da, nagsinadamot nga ron. Kat imbag pa ata nakasaritak ni Maring Lisa. Ang tinamnama, kasi kati makaduwak. Bak ko man Maring Lisa, ang nasisita mo di papanan na. Abusta, imbabawik lang nga ro din, di panangkuyog ko king kuana ta. Biglaan mo data meeting da, ni ka kini junior, di eskwela da. Saan ka di talaga makaumay? Saan nga ro bakit? Naskan nga agabuno akto no bigat. Anya nga tanong kaya ba ni Nanang? Ni Nanang? Padasik ka kasarita Diyan ka muna kayat na. Padas mulat ta Anya tayo da. Netagay ni Nanang. Nangag ko nga
nanang kung kunayo. Ay, nang imugayam. Wan, anya ka di tayo ta, anak ko. Ada ka di problema yo? Kuha na, nang. Ada ngamin meeting da ni kakini Junior into no bigat, iji-eskwela da. Kat? Masapol nga, maatendaran nga duwa nga classroom da. Kat saan mo't na mabalin ni Larry ta, naskan kanumot nga mapanagabono ka di kiti mula na into no bigat. Kat, agpakuyog ka. Aga siyak kumaa. Ang apin nga italain nga imbagam anak ko. Ha? Kaya imbagam ko mga nasapsapa. Into no bigat mo't pala day dyan nanang. Uwan ang jak mo't makaisaganan Ha? Anya nga makaisaganan nanang. Kit no kayo may imbagam idikalman, na panak kumamot nagpariband ita. Ha? Anya nanang? Kwa, mabainak mo't nga mapan makimiting nga kasto at ijarkaw. Nabayagan nga jak nagpariban. Kunay, agpadalusak pa iti kukok agpamanicure kan pedicure pa. Angam na into no bigat akat awanin ti gundaway ka. Meeting mo't lang digiti naganak nanang. Iji-eskwela da ni kakini Junior. Uray pa'y Kat siyempre ada sa bali nga tattao nga makakita kanya. Saan nga mabalin nga ag-make-upak lang, ag-lipstickak lang. Mas kan madakat straight mo ti buok ko Kan nadalos dagiti kukok, iti imak kan saka. No kasta nanang, saan ka nga makaumay? Ay na anak ko, jak tumutla komportable. Nga naalas tilangak nga mapan makipulpulapol kadagiti naganak, dagiti ka-classmate, dagiti apo ka. Ay, Sikan ibaon ko latan ni tatang nyo, tas isot mapan mag-agabuno kadagiti mulam baraw. Tas ikan, di mapan makimiting, lare. Amo ni tatang mo, aramidin na. Nagtaltalon mo't ide. Sige nga rod, nanang. Nalpasyo kayo nga naabunuanan amin tatang mulak. Aywan abaraw. Nasanayak mo nga agtalon, uri no lakaya ko, nagkabailak mo't pailaan. Amom ka day. Nga nalawa, dati talon, ijilikod ti balay mi nga nauram. Kumusta gayam DJ dagayo DJ tatang, kini DJ balay? Nawanan na. Namin pinsan nga nauram, di balay mi. Kat saan nyo ka din nga plano nga patakdaran ti barwa balay? Di kapit payam mo. Kasaritak to pa'y ninanang yo Ang may bagbaga na nga ilako milatan, di daga nga sigod nga nakay patakdaran dahi di balay may. Kompormento ditan, anyan to yan. Ayun gayam barok. Numan kas pagarigan, tawan tot gundaway ko nga mangibaga kiniberon. Anya day tatang? No, naibagak itay king kasangka nga ada nalawa atalon ijilikod ti balay may. Dati nga balay may ko nakata na uram mo tan. Ayun tatang. Nalawa day jay. Ada siguro 5 hektarya day jay. Akit, api ka di tatang? Ure anyan tot mapaspasamak baraw. Pakibaga kiniberon bilang iso ti inaunang anak may. Nga saan danto nga ilaklako day dyan nga daga. Day 5 hektarya nga da likod ti dati abalayo tatang. Wen baraw. 5 hektarya day dyan nga talon. Nga ure anyan tot mapaspasamak. Bagam to kiniberon. Nga saan ta nga ilaklako. Ape ka di tatang? Madi ka di nga nalinis ti papel na dayjay? Bueno, adda ka di kabagyan yung nga kadwayo nga aking kuka dayjay nga taga? Saan? Diyan nga rin tatang. Ibagam tulak yung kuwana. Saan nang ilaklako? Ta saan mi nga kukwa dayjay nga taga? Kukulak laing baraw.
Pagkat katawain ka lang baraw, si Kamay. Ay, itamok no, seryoso kayo, tatang. Anda ay hamat 5 hektarya nga, daghabi, mate. Ala, agawit na ka ro din baraw, kaya tangin nalpas ko aming katrabaho di talo na Tiamok no, seryoso kayo, tatang. Ay, si Kamay, dinak pa yung mamaw. Kumusta ni tatang? Dejay. Agurigor pa lang. Nabigla siguro trabaho. Impilit dapat kami ngay sudat isulatan di mapanagabuno. Sapay na panagpakpakan iti dingwen. Di tayo mapilit ni nanang nga iso ti mapan makimiting. Kasano ita? Baka saan kong magabinan namin nga trabaho. Baka urita nalagaan mo't laeng. Saan nga tanga kayat ni nanang mo nga? Tiyan niya. Iso ti mapanagpakan ka dagit ti dingwen. Ha? Alis tumula day jay. Nakasagana mo't amin sa jayan nga kanundan. Importante lang, adamang pakan kadakwada, bayat iti kaadak iti talon. Ta saan ko na mapaggudwa ti bagay. Anya day tanangag ko. Nang? Kuha na nang. Anya day jay baraw? Gaputag sakit ni tatang, kat, sala ka di nga, sala mabalin nga, dakaitot maban, agpakan ka digiti dingwanin to numalam. Siyak baraw. Una nang, kahit nga sa ni Larry, baka, ada orasyon nga, mapanmangpakan ka digiti dingwan, kat, saan ba't nga mabalin ni tatang, agurigor nga rod? Saan nga mabalin mo't kanyak? Balasang ko, baraw. Anya? Ada ka di pa panan yun, nanang? Awam mo't kit day. Sabi nga nga nakaarwat kay nanang. Ay na. Gaputa adong arot ti aglabas dita sango ti balay. Kat mahilig akmat nga mapanat papaangin dita paraangan. Aki mabainak mo't angan nakaparabalayak laeng. Anya. Agad. Alis to lang ti mapanagpakan nanang. At nakasagana digiti kanan digiti dingwen ijayen. Tala mapan mangted kadakwadan at kanan ti baka, ti kalding, ti manok, ti baboy. Una baraw ang madi atak. Taan niya nanang. Apay nanang. Pati ka dida kayo kat masakit matakas kini tatang? Saan? Ang alangan mo't nga inak ijay. Agpakan kadagita dingwen ka. Kapapamanicure ko, kapapapedicure ko, sa nagpaputs pa akpay, mga no agkaliyo, digiti, dati mukod ka. Anya? Ano usam to basitin kasi kan si Caberon, una nanang, siyak to, pati agipisagana ka digiti makan kadaan siyak taon, ti agluto iti pang balumantayaw, tasikan ti mapanagpakan kadagiti dingwain. Sige, nasaysaya at penanang. Gayang bakit? Sikan tulatan. Taninanang kanot mangisaganan, ti pang malumantayaw. Ada akong tatang. Ay, nasayat ba't na nakasangpot kan, Junior? Ay, tatang. Ay, nangan. Ay, saan pa tatang? Kasang-sangpot ko lang, saan ka di? Anya? Kasang-sangpot ko lang tatang, kasano nga nanganak. Di dan sabi nakaluto. Ay, maski di Ayun gayam tatang. Rumarak gaya madamdama. Ada nasisita nga aramidin mi nga project mi tika eskwelaak. Madamdama. Kirabi una tatang saan mat nga bigat madamdama tatang? Anya? Una tatang rabi madamdama. Ta saan mat nga bigat damdama? Damdamagak lang ino to rabi ko na. Unay mo to. Alang din tatang. Tayo nakpay di silid ko. Ay, sige. Agsukat kanton. Ay, wala tatang. Alam mo't nag-uniforme akmanan.
Anya? Ni tatang mat. Unay mat ti sungsungbat mo, Junior. Sabi nga kasi mo pa nagsungsungbat-mat ni Junior. Anya day jay lakay. Ha? Anya day jay pagsasaritaan nyo kin Junior. Ay kwa. Isang sangput na. Kat. Awan. Napanijay silid na. Napanagsukatan. Napanagpilis. Sige, nakaluto ka di pang maliman? Oo, nasayat alangan mo't nga pambigat ti lutuwag lakay. Ha? Anya? Si kamot? Nguray ka na. Ala, inakaro din isagana di kiti pangrabiyan tayo. Inaagi sagana, nagidasar. Sige ba ka? Mabigas ti mo ti, mabaspasawag ti balay. Ada akong tatang. Ay, nasayat mo, ni ka, balasan ko, na nakasangpot ka. Ni aguri ka? Tang? Anya dito rin tabibig mo? Apiglablab batis na bingbing mo? Kuha tatang? Naka-make up ka de? Tatang. Kaya apay nag-make up ka? Unang babayak mo tatang. Alam mo't nga hanak ag-make up sa anak pag lalaki. Anya? Tiket ko sa itamod lang makita ka nga naka-make up ka. Ay natatang, balasang akong. Unang agawid ka, nakakasta ka pa lang. Alangan magkasaklag make up tatang numapanak. Naka-make up pa nga sumangpot Anya? May mati. Ay, apo ay. Gagangela siguro ta. Mangmangig da kada lulukin. Magkita da kada lula na. Saan ko lang tamang panunutin? Lakay. Bakit? Apay. Kasla ka lang nakakita ti alalya. Kasla nakakita nga talaga at alalya. Bakit? Taapay mo at lakay. Apay, ita ka lang makakita iti. Sexy nga babae. Saan ba kayo? Italang nga makita ka nga. Naka-make up kat rabiin. Kat apay ko ma. Anya ti dakas na. Kaya't kulaeng mat nga napintasak iti imatang iti asawa. Saan ka di nga napintas paraking ka? Larry? Saan man ba kayo? Anya nga ti aramidem, no makakita ka iti napintas nga babae. No makitam ti asawam, nga nakaseksexy, nga nakapinpintas. Unay kamot dun baka. Di kamot mailasin Anya? Imposible nga di nak mailasin Ay sa ama nang sa anak nga naruwam nga kasta tilangam nga. Umay ka agid da. Anya? Di mo ka di kayan? Kayat ko, saan ka lang nga naruwam ko na? May lagayan. Amom ka di? Nga niya. Kastigayam ti sikreto ni nanang. Iso nga saan na pulos ngayon suksukat ni tatang. Takanayon na tanga napintas iti imatang ni tatang. Kat di nanang, saan namat ngayon suksukat ni tatang? Takanayon lang aparag sa akin kanumot ni tatang. Una, tapiloso po nga ron. Anya? Awan. Aprosak man. Apikas toy. Anya nga apikas ta. Api man di umingar.
Kuha. Tiamok man na pintasak, iti imatang mo, nga kunam. Diyan ka mo. Kasla, ada nga, anya, kasla saan na kahit ti umingar. No ka sa tilangam. Anya, unay ka mo ta, nag-effort takpay, Lari. Tapno lang na binpintasak, iti imatang mo. Apay kami nga naskin pa lang ag-makeup ka, bakit? Kat napintas ka mo ta, iti imatang ko. When angin, tapno na binpintasak pa'y kuma. Ay na, unay ka mo ta, bakit? Saan mo nga kasapulan ti ag-makeup? Tapno laing magargari tirik na. Ikit di ibaga makit, nauma ka kanya ako. Beron, bakit? Saan nga kasi tikit ko asawaan? Unay mo ta. Beron, inaklalabaran. O, matsasalbi na gaya mo na. Beron! Unay mo ta na yan. Ano ti mapaspasamak? Dito yung balahin na yan. Oh, Diyos ko. Ala, ibusim ta ka na mon, Junior. Napan ni Manang mon. Yung kanto mo't sumrag di eskwela yon. Kit, una tatang. Ha? Anyan ko na. Un ko naktatang. Sumrag kak to niti pagadalan. Iso nga rutin bagak. Kit, apenas kin balay bagayo tatang. Kit sumrag kak matiti pagadalan nga talaga. Alangan mag-rumwarak, kit jak pay napan. Anya? Si kamot tatang. Di ka lang maangawon. Ay, unay kamot ang Junior. Ay, Junior. Kasalita ka man. Anya din dyan tatang? Madbadlaw ko nga. Medyo adapil pilosopo mong barok. Tatang. Oo mo tidakis na tatang. Nasursurok lagi ni Lolo. Kapay, kasta ka diti pa nagsasaun lulong king ka. Ngun tatang, nakarkaro pa ni Lolo Kaya, kahit naskin ka di nga tuladam. Diyan ka mo tatang. Kasla na sana yak matang. Uray di eskwela, ano kasarita dak. Ilusupwek ida. Kakatawa damod no ko Unangim saan nga ti amin nga tao, kat mapagkatawam, nagpilusupo ka kadakwada. Tatang, madiday ta anak ko. Anya ko mati na tatang, kat mayat ko naman ni Lolo. Naragragsak ka no ti tao, no amunat agangaw. Unangim, mayat ano makontrol mo ta angaw mo. Ken pilpilyem, data pagpilusupwam. Kat kasano ko siyak pa nga tatang mo, pilpilusupwam. Kat, saan ka nga sumungbaten barok? Ibagbagakin ka, maditi pilusupo unay nga tao. Alam, mabalik ka agangaw. Ang deta, sobrang ka kinapilosopo nga, amin mo lang nga banag nga maibagakin kang kat pilosopo ka. Iso nga, ikatim deta barok. Ay, sorry tatang. Sanayak lang amin ta. Iso tikanahin ko nga mangig kinilolo. Ni Lolo Pilo, nga pilosopo. So nga rod nga bagbagakin kang barok. Aramidim ti amin, tapno sa amo nga matulad, deta kinapilosopo ni Lolo nga Pilo. Sige tatang. Kasi niyong siyak tay tao nga saan na amo ti agunget. Ore no adda madi nga ramiden ti anak ko dagiti aginak. Ibagak kadakwada nga maditar aramiden dangem naalumamayak nga mangibaga. Diyak kami nasanay nga agungunget. Tasipod idi kasi niyong awan mo't iti banag, awan mo't ti rason nga pangungtak kadagiti anak ko. No man adda basit nga biddot da, awatik ida. Awan mo't iti dakkel nga rason, tapno no ungtak ida, tanasisingpod damot nga dimmakkel. Nasingpod mo't iti asawa. Angem, dadi mapaspasamak ita iti pagtaingan mi kasinyong katkas lang ada makitkitak nga madi nga pagturturungan nan ada madi nga pag maitidnan kadagiti agiinak tati asawak nga sigod nga simple laeng nga saan mo't nga naarjud ket mangrugrugi mo't nga agarjud
Siguro agad. Ibagbagan ni nana nga kastoy, kasjay ti aramidem, tapno no ti kasta, kastoy, saan nakaisuksukat ti asawam, mamati mo ti asawa. Pati ti anak ko, inauna, nga anak ko nga babae, amuna mo ti agarjud. Kat no dilawag, ibaga na nga. Amangan ka no, pagkamalandang atumboy, weno anya. Kaya nagpapada da nga pilosopo kasi nyong, siyak laeng siguro ti saan nga naakaran ni tatang pilo. Rumbeng ka di nga maalarma ak kasinyong ada ka di rason tapno no agdanagak. Iti dayto nga mapaspasama kiti pamilya. Wenno siyak ka di laeng ti ayan ti problema. Gapo ka di laeng ta sa anak nga nairwam. Nga po kadita sa anak nga nasanay, nairuwam nga adag pilpilosopo, iti balay mi. Sa anak nga nasanay, nairuwam nga adda iti naka-make up, iti balay mi. Balakadan dakman kasin, no anyat aramidek. Aramidek kaditi amin, tapno no, isardeng ti pamilyak, deta aramiden da. Nga kinapilosopo damutten. Deta pa nag-arjud mutten ti asawa ken ti anak ko babae. Wenno baybay aklat ta ida. Ta sigon iti katugangak dagita kano ti nang patpatibker ti relasyon da nga agasawa. Ngata kadi awan to nga tagbali nga problema no kasta nga adda pilpilosopon dagiti agiinak. Nga medyo agarjud mo ti asawa, agarjud mo ti anak ko, negative ka di dayta, dakes ka di dayta, dahil di mangburburibor ti panunot ko kasinyong, wano siyakla ka di ti problema, siyakla ka di ti ada diferensya na, tagaputan na sanayak, nga simple laeng, ti makitkitak iti aglawlaw, simple laeng, nga conversation, nga ti, pukas lang, informal nga pa nagsasarita mi, panagtutungtong mi kadagiti agiinak. Dahil di nga rod, ti parikot ko kasin nga kahit ko apabalakatan kada kayo. Kat sabi ko ada maiti jo balakad kanyak. Kat sabi ko mamot ada na ibati na nga ada liwliwaken pagsarbingan ti biyag dati nga pakasaritaak kadagiti padak nga dimngeg kinagbuya. Iyon na akong tiagyaman, kadagiti makaited ti balakad. Kadagyaman akmet ken kakasin, ti anos ken laing mo nga nang tedbiyag dati nga pakasaritaak. More power to your program. Ket adu kumapay ti matulungan nyo. Nga agproblema, akas kanya. To'y madanagan, apagaya mo, Lari, iti Ilocos Sur.